mangada ita ya falu kami bai bade de zoaya ya ita Yesu Kiriso ba fa omasi lo balani ama ba fa rusa ge haniani amani yado tarumali lo balangi berhun nguna keda mal ke ade tiala murai bazura Tesalonika Sara fasa 2 ngawa Sara irugi walu imani tarumali lo balangi mi ilasa ya ami ira telefuse wano tenga za gule be amui ma bakhmi nuasa ma abi e unda aga baklo walangida neno mata ge uwa bamakau ba meno la osiba woida aga ba belifi ni romomi baba ngombaka kami turia som sodede andre klo walangi no oya zifao famakau tenga samuroi baba elumu wang baka ema batenga muroi baba lusuhi batenga baba oneke meno iwa elu walangi tola nda aga tola ibe badangama duria somu sodede andre bamuhedi nda aga tenga afuma la omasio daga niha afuma yo masio ga lo walangi ande sanandrai ge tedema le samarai masuno niha Indonesia ira mi ila baleni bini ema tedema lalui harema lo walangi zanila legoi ni alui masumai baniha heba kami maheba niha be tola sama ibuwa unda aga minae meno sinenge Keriso da aga bano mahauge ba kami hule zamai nu ono ba bodoroge ononia si manobe hulu de dema kami bano au hagelema tenga haturi sumuso de andre kelo walangi ma fae ma kami no soma goi bano kami meno omasiga amin iro gida rubaso tarumali lo walangi mangada ita Yesu Keriso maande amoni ededema ena ma ilamati ma ba mafalua daro malimo ande ni ronguma maku bade Keriso Yesu mangadega yadu ira amaina ba talifuse ni masio ba kezoa ta Yesu Keriso Shalom ngalu si soya ita andre maeke bano ngalu bana retoide lu famohomi ma reformasi yo tarai hena limangotu afelewitu irugi mani maeke andre bano limangotu a unfahe wara iramaya batalifusu no masih bakezwai ta Yesu Keriso hadia iya bahebisa bahadia gohita dede wa alua ni fotoi famohoni ma reformasi bahadia iya lua dania baga furiata nia wa mohoni ande ni denia Martin Luther bagina tuda amaina batali busufefu reformasi te falua ia modanidane wa bagusali sinoso bagina tuda te sera ba oya ngawale wa mahae sile modanidane moroi badaromali romanani
lemu dani basura ni amonia. Oya manega mahoita, oya manani falua si tunggu bamasi otarai baba atua vania. Amana batali sufefu moro ibada Martin Luther idenya halu famuhumi ade. Edena mube esura ni amonia ada situbali dani wa maha usinuhu balle hade ya dani tanebe. Mo makaita baba auri silu aitu. Wasiluhu ni ada ha buwala fa'ah kedede lo walangi ni be ini abaniha. Tengah berwa asuhi, tengah berwa unihi, tengah moroi baba atule, pamin ruaman, tengah moroi bani faluaniha zamusa. Inena nasa, iyo bakal wasiluhunya fanyi faure ada. Watebai ni uli. Idana iyo bakal sodan idane moroi badarumali lo nani. Wafanyi fahure anda hamoroi ba brozo aya ita Yesu Kristo sino aduwa yawa ba dolarefa yung bakal faulo wasi dunia tenga mana moroi bagira ira nia samusa bawe amenya ikloni so aya asam balele si tola tabi dani wa babangai halumu soanan no duhu fo gaun si otarai loh itu kekedabang ma bada migi mino iwa lo walangi wa tola neraka mino ibe ibadang ama durian somusududu ado elwatan lebe wa lo walangi samusa zami isinangia ita babangai lalah dua ande khania babanu rege turia somsu murbada mainan yo masih bakazoi ta Yesu Kristo te falua halu ande hada go hit de na ta falua lalah halu ande babi mai enoni soaya hada itu bal yo hit de tenga ina la omasio itania hadiai ena I omasio lo walangi ena fau badede lo walangi lala luande nyareta angiren wada babosatu serane odedege babangai halewu soaya odedege babangai halewu soaya sodani moroi badarumali lo walangi ada bero menoya iya zame isinania ita bahaluan menoya iya zangu ma tola menoya iya zangu ma ai awi amoy enoni soaya amaina batali fifu ni masih bakazoy ta Yesu Kristo lefa atau babanurege turia somusodo de bura batulo salo walangi dua lefa iya basimoi enominya banga wa fitu hadai wa kada pada bigi no mahauge bahmi hulu samai nu ono ba pamainu ononya amaina batali sufefu bahaleu sino ikauni ita ande bahaleu sino ibe ikuda ande ena tobali haleu ni roges ena tobali haleu ni hauge sibai sile sineku ena sozi tobali fanadaiku ena sozi tobali sana tabi iwa bada amaina batali fifu ena boy tebule hana aboto badudeda wasile faroi lo balangi baba auri ni sino ikoni
babangai lala haluan. Morai bazi mane daw ina oi humulu de da fifu. Ina soma atiru de ina goi so wa de baba nure getura som so de ba tura baba maka sinru hu ada somasi lomala. Sifau no so moto mubali sumangi lomala. Amaina ni masih bakezoai ta Yesu Kristo. Oi enoni zoaya ita fifu. Oya ngawale halu sino ito badanada. Zamu sana ita. Oya zito bali halu ni fotoi filmoi enoni 12 ita habato. Amaina batalib sufifu. Murai badar malilo walangi siyong baka waulo kada basima ko adin. Wa tenga berwa asuhida. Tenga berwa atuluda wa te kaunita. Hadiai nolo walani. Zami ikhuda basama dulu si tede lalaluan de si sehi babahida. Oi gedede baba malua. Hal boy faroi bayar lete bule ena mo halo wegege halo femai enonya. Batura ena soba bulu. Ba fanaha ba lemin do manu fanag ba ngawale wanandai ge siso tahata siso rombongi ba ma ba lalu derhana aboto ba dededa wa bazima khande yom khuda wa le fare lo wangi bazimai enoni ni usaha kuda bisa ina tola omasi lo wangi lala halu ande ni halu da bongi bama data bohoni ba urida dan sana bawa nurai ke turia so de somasi lo wangi hele ababu itu balik sana si fanadai ge ya fadu de wale faroi lo wangi baba tolosan ya ita khuda ero nainat menoya ia sino mungkauni ya ita ba menoya ia zino mamali sinangea ita ba bemoi enoni nia ya itolo ita soaya ba daromali lo walai ade ya sabolo ita ba bemoi enoni soaya ya tarai dae irudi bazida itu mangada ita made sawagulu daromali sisuki sino ombaka khuma bazima kande lo walahima tologa fabulu gehan yang ni ena le atage da aga babimoi inonimo menoya uga zama dulu situ de haluan de baba rima ba fadu de dem le farida gumba khuma baba noya ba ngawale wanandai do fifu ba de zo aya ga Yesu Kristo manandega ya do